أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أول من قم هوم دوه جري ممسكتو كوريا مجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة جمعشان عليالوالا كوريا جندا دارستك إقطن أقول من ميوغو كوريا مجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ميسا كنا هميا فور قد دفومغا ليو وفاوا صحيح بخاري کے مختصر نوتا اہم کو تقدنوا کما فنیا تقرار تنولا جمع كورفاوا فوتوگے شرح اگو تو اگون میں فرتما فاي نوتا فرتما چپٹر اگون میں فشان کوریا مگندنی ای کہنتو وحی فشگین ای ام فهون رغون من ذكر قران فشا فواني مي فوتوغا امام بخاري رحمه الله كنوا فوا ام فهو حديث ابي غوتون اونو كوري ريكو مسرك ايگه شرح الجهلي اونو هما كوري ريگس تنمي لوبتا خنne اگون من عبر الليبيغتون ورم مهم خبر كيمي آدي خلاف حادثة كيمي اهم بگين مي ورد ديگو رواية گوتو من فنني امام مسلم سكلك فانو صحيحوغا مي رواية گنوا فوي امام بخاري رحمه الله آدفلا اگوتا بار تنگا مي رواية ذكر كروا فوي نمس رواية اكي اكچا ديگو کو ذكر كروا فواني مي بابو گيا ادي اهم بابك اگي تورون بار مقامك مي دي بابا اكوغا ذكر كروا ف وهكذا كيف وانا فرتما حديث کے راوي صحابي بكلون گترين ابن عباس ابي گتو ادي مي حادثه گا مدوروا فران نوت ابن عباس حادثه كياد بفراكم غاوا ابو سفيان رضي الله عنه به گتun اگو من دنوا فوانه اي ايرغا اسلام ودا نگنوا hunne viruge hadisa hingafa wakama beleveni hijuran havana haruge fokologa nuwata hevwana haruge terege sawbaki mi hadis ga nuwata mi wahaka ga abu sufyan radiyallahu anhu be dhikru kurawwa ei sulh al-hudaybiyya ge wagutuge timammenna makka ge mushrikuunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya demeduga sulh wifawa wagutuge ehme min agol menna ebe enge mi hadisa hingafa mi wani hijurage havana haruge fahokoluga nuwata hevwana haruge terega kibeto imam bukhari rahimahullah wahi feshigin agotuge wahaka ga mi riwaya gennawa fana gon dennemi ekale gufana ki waran kavi daira takun hukum neruwa be kaleke ekale fana mi wa gennawa fa mi wa emme bodo esawbai wahige tedukama adi kurige ummetoge mi sakuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge khabaro war saaf ko kurabwa fa wakan adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya wadagen neruga ahlu kitabinge terega tibikan ekade gufano fonovene kama adi fonoveni kihine kantata hingafawa ireg kama efoga kanta vegen dane goin eba mi huna kurige fettakun engifawa mihu agomen emme furatama dhikru kuri riwayen ei furatama wahiyagen khadija radhiyallahu anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam afga ekamana bodubebe ge darikalum waraqatuge ariha wadaginne wahaka waraqatuge wahaka amwas war saaf ko inge ekale ge faana waraqata inge wada gannawa kan
e khabar libu lebu ma akuga ekadege fana ki ei fahu zamanoge nabiyak kuma sawol dennevin kuri rega rasulullah sallallahu alaihi wasallam busrage veriye gotuga hunnebi ruminge veriya qaisar mikeni ruminge verikamuga hunna farata kisra kieni farisinge verikan kura farata hame gota tebefuna enge wada gannawane misruga verikan kuran hunna faratan aziz e zamanega kiemun dia hame gota enum wes bayin hisabu toga verikan kura farata kan onna laqaben ove egotun qaisare mikeni aslu namaki hiraqul awon dennevin qaisaruge namuga wes ber riwayat toga asfa bahuri anabba riwayat toga hiraquluge namun nandeifawe kommekas mi shakhsiyataki mi hadisaga abu sufyan radiyallahu anhu badal miwa farataki hiraqul ay qaisaruge laqab libilwa fa veri busrage veri kamuga nuwata hingotaka dannawanya sham karage tere himene Palestine agon dennevin mi hadis ga mi riwayat ga anna iliya yaki ei baitul maqdis komme ke setage veri gotuga ena huriru ga kotu ga handan akollu mattaka mi dannawalani abu sufyan radiyallahu anhu islam wadagen kurig hadisa kelefanu vidalwani timamme wifarida turega ehen tibbawani ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekik rasas kaluna fonuwa mungendevi dawwatuge fakkolotoge tereen fakkole hiraqula fonuvevuni hiraqula hamia fakkolagen wadagen nevi matir sahabi dihya al-kalbi ekele fanaki wara saf tahir ko zinetir ko hunnawa bekaleke awdo dennevin mi city fula ekuga kantavegen mida gotaki mikamuge dogu tedu belu mattaka e khabar awma ekuga ero hoddevi hiraqul quraish wanga ge nota arabinge teren nota makka ga ahulweringe teren bayaku tibito sham karaga ero yefarde torega abu sufyana ade kale fanuge arihuga gostibi bayaku tibi ehmegen timammen hoda genewune efoga timammen enage majlis veddune lobati akhunne nikam ballawa hiraqul ei ruminge verikama hawalugen huri veriye enage ilum verikan huriwaro emihunge diinuga kurige foittakan ahulu verifa hawon dennevin kuri reggaves verikama tantanga huriha zamane gos iskon ulani ebenge terega tandor filafawa ilum veri goibbawe enge buddhi veri harudana mihunne egotuge matin veriye gotuga ena huri iruga ena ya hameya mifada dawwatuge siti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun ama furtama kamaki muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ma bodu lashkaregge nuwata ma bagina tanege verikan korwa bekalennu duniye kankoltaka ma boda ekade fanuge khabaro fetri faenne ekade fanuge sifanne duniye ge tantanuga hangurama koramakun nugendawa madina ga ekade fano dawle qaim korabage hunnevi ekamaku e city fulugawa khabaraki ei kule samasa khabare nunkan hiraqulan engi wada ganna mi emme muhimu nukuta furatama mane ki allah ge rasulikamuge dawwa korabwa ekama dawwatu libigin awmaki ei aadage kame nunkan hiraqula enage ilmun engifa otu ehmege mi majlis abu hurairah abu sufyan radiyallahu anhu sifa korabwa miwani timammen e majlis veddunu iruga ruminge bodeti verinta jama korabwa e mikan sida emmenge kurimati ga wakiwakin sual kurumuga badaluga note sirriyatuga abu sufyana arabinna baddalum bebumuga badaluga sida faaluga ruminge bodeti verin emihunge ekik tantana kandelifawa
زعيمنا ميسمهم جنواجم مجلس مبابني امك كورمتيغا فريها ما عزتك دن ترجمة قرامي هايا قوالا جنبي إيه سؤال قرب أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي تممي نبيا كما فيدالوا بيكدكا تيبانو غترين ام غايب جنبني كاكتون كوري دنبي أبو سفيان دنبي تممي باي روايته غنغوتون تممي كده فانو بودبه بيگه داري كلونني مانك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو سفيان دبيكلون غولي ودا غنوا نسبوغا هترون كافافل عبد منافගේ حساب عبد منافقي دبيكلون گبس هترون كافافل ام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابو سفيان اي ابن عمو گوتگا عربينගේ ආදාගේ මතින් බෙලෙවෙන් බොඩු බේබේගේ දරි කලොන් කො කිත මේ දොර දියස් කිත මච්ච දියස් e බෙලෙවෙනි බොඩු බේබේගේ මකාමුක فقال ابو سفيان فقلت انا اقربهم نسبا تمن النبي متمن ام كاري وگمبن بل مي هرقل اختيار قربني آيلي گتون ام گاي بيفلا ايفو كينتو مي حدني ادنوه مني هرقل مي ودالون تمن كارين اين گناش ويهاس بڑا كاريا وقربوا اصحابه دن اينگه فاتوگا اينگه قومگه ميهن نوت غافلا گا هيمنه ميهن باتباش فجعلوهم عند ظهره ebehettumuga enage fahatuga emihun batibbash manik inhamega no batibbawa sida fahatuga mi batibban sobaki erun abu sufyan radiyallahu anhu fahatuga tibege harakata kankan no fenna netive den efoga tarjamana vidalwiye qul lahum inni sa'ilun hadha an hadha ar-rajul ekale gfana behegutum mi mihaka abu sufyan atiman sual kurabwa hushi manik rasul sallallahu alaihi wasallam ya behegutum fa in kadhabani fakadhibuh timanna dogu hada fiyat yabamehun ena dogure kama bunadeshe ehiduga abu sufyan radiyallahu anhu vidal waki khasak fa wallahi laula al haya'u min an ya'tharu alayya kadhiban lakadhabtu anhu timanne abehegutun dogu gawmuge mihunna forafane kamuge birun ennama timanne ekale fana abehegutun edoga dogu hedimu mane gawmuge mihun emburi gos timanne ki dogu hada mihi ke no timanna dogu hada fiye bonefaneti ekamal ladun note ekamal birakun non nama timanne edo ekale fana abehegutun dogu hedimu e sabaki ewaruga adama etterikame ke oti abu sufyan ki eruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bodobebege darikalunga maqamuga huri mihekkamuga note bekelekkamuga vies adawetterikam bodati mihunga tereng emme adawetterika utibe fun enge wada gannawane uhuduge duwahuga mushrikunge lashkaruge veriye gotuga wada gennevi abu sufyan henna samur kurire wahaka ka dennevin agun menna kan nete nuruhumuge bahe denneveka ekalege faana abu sufyana adi abu sufyanuge ambikambalun hind bint utba اسلام ودا گنوی ایفو اسلام دینان انتہائی خدمه قربوا فیونی رضی اللہ عنہم اجمعین بلوا کافر کمگا ہن ویرس مشرک گتگا ہن ویرگس ඉතුරු ෆුළු හෙද්දෙව මං එබේකලුන් නුරුහුම් වෙවඩා ගන්නවා මින්වර මේ මකාමකී එම්මෙන් එක්කොලකන් අර රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බදනාම කරම් වී වගුතු එහෙන් නමවස් දොගෙන් හදාගෙන් එකමක බදනාම වේදා නැති අබූ සුෆියාන් ඒ විදාලවණී තිමන් එහෙම වෙගන්නේ දොගුණ හෙදි ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم فرتم كورب سؤالك تبامون غتريغا اكدي فانو نسبكي كون قال نسبن هي فقلت هو فينا ذو نسب تمن دنوي مكدي فانكي نسب اراه ربيكلك فهل قال هرقل سؤال كورن قال هذا القول منكم احد قبله اكدي فانو كورين افسمي كون نبيكم دوا كوربيه تبامون غتريغا ما نكي مكه غهولورن غترون كوريره دنوي اسماعيل عليه السلام فوغا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ادمدغا ميهكو مكه يا نبي كماගෙන් වඩාගෙන් نبي كمගේ دعوا කරවවා නොත نبي كම ගෝවලව නොත දොගු دعوا එකම වෙස් نبي كම دعوا කුරිකන් එංගේ කන්නේ තිමන් දෙන්නේ මේ නූනකේ නැතේ එවස් මියකෝ එකත دعوا කොෆේ فهل كان من آبائه من ملك
ekale fano kaaba fan geterega ras kalon ko ras kala ko hunne wi hije timan denne wi me nuneke sual korvi fa ashrafu an-nas yattabi'unahu am du'afa'uhum misong geteren emme sharafere mihunge nuwata nikametin he tabawani timen denne wi bal du'afa'uhum nuneke nikameti mihunne sual korvi ayaziduna am yanqusun mihun dani ituran islam dina wannamun heno tekale fanan iman wamun he nuwata mihun dani maduwamun heye diman denne bal yazidun adikin he iturumun dani qala fa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi islam dina wanuma fomane kale fana tabauma foga dem mihe ko edina me du nuruhigen nikumegen ngejje heye nuwata de heye diman denne wi me nuneke balla wangeto islam dina wanuma fo den dina me du nuruhun terewegen mihe ko nikumegen de mihiri hirqul kurawwa suwal konfada suwal taketo mi nabi be kale none ngeto kuriga baawale wonu fottawge ilmu libiwadagen hunne wi raskalengei note weriyengei dannawai nuneke evves mihe ko nikumegenne nudi mihun dani iturumun den timanne ya suwal webone hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala ekade fon evidalo che vidalo ma kuriga duha kus dogen iturufunan haddawagen ekamuge tuhumat kurawunu heje timan denne wi me nuneke balla wangeto timan denne wi me nuneke tibewne ngorna gannawan muhammad al amin as sadiq al amin ekade fanaki makkah ga ahulu werin ekade fanoge teduweri kama meduga khilaf ennati ebbasifa be kale nabi kamuge kuriga wes fa hal yaqdir ekade fano qadaru erida gannawa wadaka khilaf makaren hadwa uluwala bawahi qultu la timan denne nuneke yafu abu sufyan radiyallahu anhu mitanuge masay korwani hirquluge hita kommes warege nutamas kame waddade ehe vidalwani wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha timamme mitibi miharu ittifaqe wegenne ebbasumege matige neenge haddawane gote mane faharege neenge den hadane gote timamme mitibi balance e ebbasuma khilaf veto rangalan hama abu sufyan engi wada gannawan erus ekale fon khilaf wada nugannawane ka ehen namas ewagut emasakke kurvi ewahaka dakkan kommeswarege nutanwas kame veri kurva emvegen e vidalwani anekka mi riwa kurvaruga abu sufyan walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha shay'an ghayra hadhihi alkalim inun echden timanneka bunakan nengune ewagutu manaki shakken ufaddadam bes den ituraka bunana ham evves echtimanneka nengune den sual kure fahal qataltumuh tabami kale fana hangurama ebakuramu heye qultu na'am timan dennewim adehe qala fa kayfa kana qitalukum iyya tabami kale fana kuramunda hangurama tawga kinen heye wani kanta qultu al harbu baynana wa baynahu sijal timam minna kale fana demeduga hinga hangurama tadani defar nasr min yanalu minna wa nanalu minhu timam minna bayfar yani bayfar kale fana nasr libe munde قال ماذا يأمركم تبامي هن اكليفون امركم ربني كون كما كتو قلت تمن النبي من ابو سفيان ودان وني يقول اكليفون ودان اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا الله اكني علكم قراش ادي اله هن يفس فراتك شريك قراش بل لو انگتو مكه کے مشرکون رنگلن انگے لا اله الا الله کے مفهوم کی میکا اهم به کلمه نکیم وگین ابام تیبی algon man geteren gina muslimun na khilafa emi ho kalima nuki emi hun kalima ga mana engeti enya rasulullah sallallahu alaihi wasallam miston geteren nikume wadagen makka ga maguto ga vidalo mon gendawani qulu la ilaha illa allah tuflihun tiyabami la ilaha illa allah kiya shefa eron falaha kamyab liben ekamako abu sufyan engi wadagen nabi erwas لا إله إلا الله كمانك عبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا مانك الله إكاني ألوكم كراش أدي إله كوي بس فناته بابر نكراش إيرون كامياب لبين وتركوا ما يقول آباؤكم تبامي هنگ كاب فان ألوكم كونغلون تك دوغل ناشي تمام من نكلك فانو بدارو ويأمرنا بالصلاة تمام من النماذ كرمان أمر كره والصدق تدبون مشاهد بين رواية والصدقة أي زكاة وكنوتا مدلون
heda kurumuge wahaka Allah mauga wal afafa adi iffetteri umasha wassila adi gulu masha mitanoga huriha bawatege gulun ekterege himenen emme muhimu ek gulumaki rahimuge gulun awatterikamuge gulun hama ekwarikama gaattima kamuge gulun huriha gulun takin Allah subhanahu wa taala guluma amur kurawwa fawa huriha gulun take gulumuge wahakami faqala litarjumani hirqul mihar enage tarjumana mi bunani aray bohun tarjuma kodde farata qul lahu ene bunedesh manaki Abu Sufyan kiyadesh kurim minimuni dihawaraka suwal mi suwal toga hirqul benum vi mi city a farai ei konfade faratetto bellew ehem wegen qawmuge mihunge tereng emme gaattimage mihunge tereng mihok isko kuriyen neruvwa e suwal kurevi mi diha suwalun engun wecce miharo hirqul evidalwan ajab antari sorge wahaka lobete khunne ngeto قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب تمن سؤال كرفي مي اكليك فانو نسبا به غتون تبا ميون غتريغا تبا دنبي مي تمنيا اي تمن من غتري نسبون اراهور بكلك فكذلك الرسل تبعث في نسب قومه اگوتش رسول بكلن فنوبني كم رسول بكلك ودا گنواني ابيكلك قومك شرف فري نسبو غترين arahuri nasabu geterene tohiru darifas kolu geterene maneki ebayge nasaba meduga bayaku shakku nukura adi e nasaba meduga mistakun debas nuwa adi aila matifashuga mistakun geterega sharaferi baygotuge wani rasul bekalun fonu bebe komme darifas kolebes wasaltuka هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله بتنوغا vidalone timan suwal korve mige kurin evves mihe kuti abamyunga terega nabi kama dawwa kon ulunu heyye ehen dawwa ko fa en nama faharega edeke wonu wahaka ge macha bina ko fahun anekka ekadege faanu efada dawwa e korovani kamuga svedanete دنتي من سؤال كريمه هل كان من آبائه من ملك اكل فانو كابا فانگ كباغا تريغا رسكلك هن بهجي فذكرت الله تبا دنبي من نونك قلت تمم دن من هيرو كل بدالوني فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه ابيكلك كابا فانگ تريغا رسكلك هن بنما تمم دنوني فهرغا ایک kaaba fange terega raskan kuri mihage raskan fada raskamen hoduma ekadek fan uluvani kamuga vedane wasaltuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal timan suwal mikuriye ekadek fana meduga dogu hedumuge evves tuhumate tiyabami hunna mige kurin kureifa vehi ekadek fan edawatu devumuge kuriga fadhakarta alla tibabunime jawabuga nuneke فقد عارف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله تمن يقين بل هرقل جواها كيجت تمن يقين ميستكون جمعت الدوها كدوغو يترفل النهدوا بكذاكو دين الله سبحانه وتعالى يا بهيغتون يترفل النهدوانك مي سماوي فتكون علم لبرداغن فهن بما kashor miistakunge terega saali saharuge muddatu nimigen diero ekale faano duha ko suturfulan haddawa fa noveme ebam huneken yaqin veme ehnamas Allah subhanahu wa taala be gotu ekale faano iturfulan haddawa faani kama ebam huna qabul kurey fo tumaki ei hada bodu jahil kamek ekamaku hirakol evidano timanne engiye miistakunge terega iturfulan haddawa fa nuwanya miistakunna quron muamala toga iturfulan haddawa fa nuwanya الله سبحانه وتعالى بيقولون كده فاتي من كده فانك الله غدتم فنونو نبي بيكلك رسول بيكلك بدال ويترفله نهدوانت انا كثير كل مي بدال وني ابو سفيان وسالتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاهم اكلك فان تباوني ميستون ترين شرف فرين هي نوتا نكمتين هي
tiba fa engoda ganna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabawe wada ganna man diyei nikamatin alun adi zuwan kudi ashrafunna bodati mihunna makkage sharaf werin ekane fana diyei dekolu hadam kiketo hiraqul mi vidalwani wahum atba'ur rusul rasul bekaluna tabawani ammu gotegga emihunne manake rasul bekal ko wada gennewima qawmegga tibe nikamati dera mihunne ammu ko rasul bekaluna tabawan sawbaki ebege haggu gelli ebege fitratu salamatun tibe ebeka nasr liben jehe kam go ummid kore bekan efada bekaluna tabamge magu emme awa fenigin dani sharaf weri mati weri jahu baruhuri musandi mihunnan emihunge musandikama jaha baruge sabun haggu oli emihunge verikama tanawaskan gellige hingadanakamuge biru abadues onna em hewkama goaleve adu ehuman emihunna undagu kame hunnane duniyevi tanawaskamge sob ehemwege hirokul vidalwani fattakun kiyawa vidalfawa echega aliga wahum atba'ur rusul eyye hagigatuga rasul bekaluna tabawa bayaki egamane ki ammu gotega wasaltuka ayaziduna am yanqusun timan suwal korwe misakun ituru he mani nota maduhiyye wa mundani fadhakarta annahum yazidun timan dennevi timan tiba dennevi me misakun dani ituru wa munne iman wade wakadhalika amrul iman ballo ngad rasul bekal nune hirakullaki ekamagu rasul bekaluna allah subhanahu wa taala bawale fattakiyawa vidalwege hunne viras kalengei ehemmegin vidaloni iman kam hagige وكذلك أمر الإيمان حتى يتم إيمان كان أنني إهن إدين فرهم وجه مدانت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الناس ليظهره على الدين الله سبحانه وتعالى قرآن أنقوا فافدا إلى سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنوا فوني إهن دين توجا متى فانو الجوم الداند فرطة ما يكني فان إكني إفوجا إبيك لكو دبيك لكو إفو تباوا بيكون بدتي أنيا توجا داتي حالة توجا إبامي ولمن دي إكمكو إهن دين توجا متى إدين فانو الجوم الداند النبي كمو جداوة توجا نبي بيكلون جنوا رسالة إمام بن كوري الدانة واهكا hirakul vidalofawa faifuttakun engi wadagen hunnawa e vidaloni eyye iman kan onna gotaki e iman kan furema wanden dani mistakun tabawale ituru munne wasaltuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi dina wanama foga edina ruliyara ganegen nurhun teregen fuhiwegen edinun nikumegen da mihun ulehije فذكرت الله تباد النبي منونك ابس ميه قول يا راغن دين نونكم وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب اي ايمان كم حقيقتك هتكوغ اتريان ايمان كم very veg كم وانما دين اي ايمان كان نيغول نغنه وين اي ايمان كان دو كوشن نولانه بلما هيتو حقيقه فن من دي عمار بن ياسر فدا ya adi hama ammar gafanu ge bappa fulu yasur gafanu fada ammar gafanu ge makamana sumayya fada bebe kalun islam dinu kuri golo konfada qurbani to eda gennebi adabu ga wenu go konfada dati halegga to ebe kalun uluvevi emme furata mami ummatu ga shahidu korwe gendi ammar gafanu ge makamana sumayya radiyallahu anha bilal gafana libemundi aniya gawa kalgon me siratun adoham iman kamuge foni miru kan limo foga ebe kalun badalu wade nugannawa ehemegen kennu korewge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga dannawani allah ge nabiyya timammen nattaka dua koddevwa wash timamme mimihonge mi aniya mi adabun salamevun edi hadis korwani tiyabami awaswenu gannas mige kurige wes iman kamage miskunnan aniyali faywani bay mihunge bolu meduga boduki sala defali falale faywani iman kamuga ekamukus dinum bere noye bay mihunge hama katta maha diri hutta waki kure faywani ekamukus iman kamuga abami thabitu tibbe mi din feturigen dane midina kamyabu libene
صنع نكمجن أن ميا حضر ما تأهمين أننا أمان كما يكوغا إبس بيرويري كمان نتي إيوارم مدين فتوري عاموجن دانه كتري واش ياسر غفانا أدي أمار غفانا ekale fanu ga ma kamana libemun di aniya dekiwada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye kurevene ituru kamen netigen hadis kuravani sabran ya ala yasir ga fanu ga aila kettire wada gannawash inna maw'idakumul janna tibe kalunna timan kale ga fana baddal kuravane tanaki suruge ehme ma iman kamuge foni mirukan libijje mihaku hituterega iman terikan qarar wajje mihaku ene kurmati kitemme adabe kitemme vene kitemme aniya fenono kamuga yes enage iman terikamakun enage dinakum beren nuwan e algon men kaaba fange kiban fennan huri mati veri sabitu kamaki wes dive rajyega wes gadakamun ra ala ebamunge karutere ra ala hedi rugawes majbur koramun dierugas ebami hon islam di mi iman terikamun bere nuwe mihiri argumen nan hori fila wadota ehem wegen hirakul iman kamge hagige ingi wada gannawate vidalwani iman kamaki ekahade echike e iman terikamuge foni mirukan hituge eteriya libi e iman kan qarar wajjikam avana maden e iman terikamakun beru wegenne nudanete وسألتك هل يقدر تمن سؤال كريم كنيك فانو غدر وربيه فذكرت ألا تبعد النبي من نونك وكذلك الرسول لا يقدر أي رسول بيكنونج صفة بيكنون غدر وري النوان دوها كوس وعدك خلاف النوان ودار وقتك خلاف ودي نغنوان وسألتك بما يأمركم تمن سؤال كربي من كونكم كتو أمر كربني كديك فان فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تبعد النبي مكديك فان أمر كربني الله ألوكن أدا كرمشا دي إله إبس فراتك بابر نكرمش وينهاكم عن عبادة الأوثان بدن ألوكن كرم كديك فان منا كربا كمشيتي بدالوني ويأمركم بالصلاة نماد كرمشي كديك فان أمر كربا كمتي بدال والصدق أدي تدو هدو مشا نتدو هد مشا والعفاف عفتر ومشا هورها باوتك عفتر كما هورها باوتك فاحش عمل تكون دور هلوجين عفتر ميه غتغا هور مشا كليفون امر قربني فان كان ما تقول حقا بلوا حكم قربني هي يقولك حكم بدين هوري ميه كبيا विष्णु मट्टका इबरे लिबिगन्ना नमिया को इबरे हासिल कोर मट्टका नसारा दीनुगे इलुम वेरिये रूमिंगे रसगफानो दादे मिदाक दुवहु फारिसीना हंगुराम को नसूर लिबिगें एस शरफुगा हुन्नवागिं मि हुरिहा वाकतकिं अडो मफोगा एविदालवनी فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين تباتي دكي واهكي حق تدك مفانما تمنى تبندني حق تدو واهكتك مفانما يقين تمنج دفاع مهرا حساب مانك تمنج فاند شغامي واتندن دي كليك فانو ملك قربان مانك اسلام دين فتوريگن اس दुनिया के हुरिया हिसाब तक फितरी गेंदाने मी एमी हुन दन्न कमे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरिन बावाले वी फैतकुगा कुरिन फुन रसूल बेकलना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबर कुरबा फवनी एहावे साफ को तिबे फुन एगवडा गन्नवा तो शाम करागे बय कनीसा तकुगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरा इबामी वकलिफान दुनिया वडागतमुगे मा कुरिन कुरहाफा إباميونك فيتكوغا إكليك فانوك خبر كربا فواده تفصيلكم إكليك فانو دنيا بدايقتم إتا ستيك أهر كورين إباميو إكليك فانوك سورة كرها فاواني مزمانوغا
adama ettirikama ruliverikama hoga ekadege faanuge sifa huturu kura mihun kurehi fade kunnu riti kama furiyamaka mun furifawa bekade gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekanunge teren bekanun deke wada gennevi kanisa takun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sura kuraha fawaniko adi umaru ge faanuge sura wes eba mihun kuraha fawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi ummatuga wada gannawa khalifa beri bekanun kure nut rasulullah sallallahu alaihi wasallam e taba wada gannawa bekanun kure ebe kadege sifa eba mi hunna baba de no fafutoga sifa kure fa wa bekade umaru ge fa nakis balla wangeto kiha orugo de message etto mi makka ge mushrikun nam miharu libemu midani e vidalwani huwa kuffa فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين تمنج دفاع مير حسابا اكو اكدي فان ملك قربانه تي تدوا حقكم وانما اديس نمان ذو ودالوني وقد كنت اعلم انه خارج لم اكن اظن انه منكم تمن انجي اكدي فان مهار هنواني نكم وداگين دعوت دبومغاك انكي اسلوغا ففتكم بلوم تمنن انغفه اوتي حقيقتوغا هيرقلكي نجومي علم وري ترتك بلاغن كان هنگا غوتوغه معلومات ازمانوغا هودموندي اككو اما فتكوغا وا غوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاړو وډاگنمغه تري عرفا واتن اينا يا فنيفوني එහෙම වකින් එදන්නවනි තිමන්නේ එංගිෆේ ඔති කද එකලේක ෆාන ෆාඩෝ වෙජ්ජකන් එහෙන්නම සිමන්නේ කන්නේගේ තියබෑමි හුගේ තෙරෙන් කම ෆාඩෝයි මානක මක්කාගේ කුරයිෂ් වංහාගේ අරබින්ගේ තෙරෙන් කම මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆාඩෝ වඩාගෙන නෙවි එකම තිමන්නේ කන්නේගේ එහෙන්නව නිකම් බල්ලවාගේ තෝ فلو أني أعلم تمنى إنقلوا نما إكان كورين مسيتي فل أمك كوريغا فلو أني أعلم أني لا أخلص إليه تمنى إكاديغ فانا إخلاص سري كما يكو إيمان بي مه لا تجشمت لقاء تمنى إغوتوغا أي إخلاص سري كما يكو إكاديغ فانا بدل كورمتكا دتور هدف إكاديغ فانو غاريه ديامه مانك مسيتي فل أمك كورين تمنى إنقلوا نما ekani ma ekani filagin timan diyei mo ekale faanu gariha miharu miyoti mikam bodu efa sawbaki miharu miyoti raskam ge khandanu ga emmenge kurimatiga asfawa faikkolen iulan kurumuga wagutu miugutu jeheni waran hikumetteri kon kantak kura ehmima evidalu wani timannen ekan kurin engunnama timanna daturu hadagen diyei mo ekale faana baddal kuravuma denki ke to vidalu wani ولو كنت عنده එකලේග ෆානා හැමේ තිමන්නේ දෙවුණු නම එකලේග ෆානුගේ අරිහුගා තිමන්නේ හුරවොන්නම ලා ගසල්තු අන් qadamihi එකලේග ෆානුගේ ෆෑම්පුළු දොවේ දෙවුන් හුන්නේ වී මොහේ එකලේග ෆානුගේ ෆෑම්පුළු දොවේ දෙවුන් හුන්නේ වී මොහේ බල්ලවා ඉංගේ තෝ රූමීගේ රස්ගේ ෆාන දුනියේගේ බොඩෙති රස්රස් කඩොන් කුරේ දුනියේගේ වෙරිකන් කුරෙවි රස්කඩේ එකමකු ඊමාන් තරිකමක හගීගෙන් ඉඟි වඩා ගන්නවාති නබී කමයාගෙන් වඩා ගන්නවා බේකලෙක්ගේ මකාමා කදර ඉඟි වඩා ගන්නවාති එම්මෙන්ගේ කුරිමතීග බේ ඉඛතියාරුග සෝබකි මියුගුතු නේගේ අදි රූමීන්ගේ දෙන්තිබි වෙරින්නා එන කෑරිගේ තිබි අෂ්රාෆුන් කොංගොතක්කමෙන් එනෑමෙදුග දෙකේනි එනෑමෙදුග බොනානි එව්වස් හිෆිහෙට්ටු මන්නති ඒ විදාලෝනි තිමන්නයන් එකලේග ෆානුග අරිහුගා හුන්නේ වෝ නම එකලේග ෆානුගේ ෆෑම්පුළු දොව්වවා දෙවුම තිමන් හුරී මුහෙ ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى دين النبي دحية رضي الله عنه هبواغن وداغن النبي سيتيفلو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنو بسيتيفلو ميار مجلس مها حسابك جن وافا مكة مشركون كورة حاضرة بأمّن كورمتيجا ميورج علانة كورفواف دين هم إغوتا إينا أريهوغا تبي رومينج ويرينج كورمتيجا علانة كورمتكا إجن نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فونو ببي سيتيفول
اسيتي فلو مكيني بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله اسمه فلو فشمه مي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سيتي فلو نوت اليوم ما فتوا كما فانما بسم الله فشون أقول من إنجي أي هم كني محمد صلى الله عليه وسلم سنة إكن جنو نبي بكرنا رسول بكرنا سنة هما سليمان عليه السلام سبا غيرك مغا هنبي أنهن كمانا فنوبي سيتي فلوس كيرت القرآن والله سبحانه وتعالى ذكر قربا فاوني إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مي ليون تهوغا ليون سنة وجنبا غتكي كم كان كورم فشوموغا كام فشوما بوم فشوما تكتيغا ألوما ميكان كموغا أرغول من كيون سنة وجنبا غتكي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنه بسم الله إكم ليون تهوغا ليا أرغا سنة وجنبا غتكي بسم الله الرحمن الرحيم مي رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريهم أقول من نفنا غوي عمل فلي إفوغا مي حديث قرباني مي محمد ge fara pulunne mi amu gotega mi zaman go gomen na fenna city taka khilaf gotek iradu kurviya inshallah gomen denganna rega mi city fula adi hadis ge baki baya be gotun wa haka dakkalani du'a ke Allah subhanahu wa ta'ala agomenni heobas adwa heobang amal kura be kam ga levevun agomenna libifawa ibran hasil kura أقول من إيمان تريكان هردنا كورما هيو بس أدوا هيو بهو كمتيجا دميتي بأيكم قالوا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.